neli men long sing be neli kidu murap lapen ke neli chintong constituency lapen neli ahoy ke dai kai amata adui ahoy alam kaning yedun lapen adui ahoy dalam kadu ke neli pinang an ka chini mate chini thai tak thak amunit lo lasi pini kadu ke rata phanta neli ahoy adui alam nang thanji lasi arju ta kardom Census of India lu neli napaklang pola hello Census of India 1961 Ladakh silitum United Mikir and North Kachar Hills puilitum ka dukobe a record ke Ladakh se du adlo labangsu a record ke lang ignoi lake 1901 pen 1961 an yo laklang dak iglo 1901 pen 1961 an kapang ruma akitab lo lasine likay mata than lo bonta monita tum chini bangwe Ladakh se tok the United Mikir and North Kachar Hill district come existence on 17 November 1951 before that the district formed part of Nogong Sibsagor United Khasi Hills and Kachar district the district cover an area of 5,883 square mile and penke a kilometer bangke or kilometer 15,237 square kilometer Ladakh laksa tengkeli tum Karbianglong lasi Karbianglong pen Meghalaya hoya bangke west then up Ladakh ikelo joke tok west then up the Umjam river to the mouth of Umlet and up the Umlet river to following La hello joge tok do following Jowai subdivision boundary to Umkhen river. La pen tok thulo south then down the Umkhen river to the mouth of the Umchinam about 2 miles southeast of Jinkaholu 3,178 meters totang te then up is far to the south of this stream. Mala salang roy la hello mongor paroy hello ahoy lo to the source of E and Amreng then in southeasterly direction to the source of the opposite of Tapat village Nadak sort of Umsanti pen down the Umsanti to a point opposite of Tapat village Haladak pen ke dam tupo from there street line source of Umkermi dam joipo an la halaso abang inglong amoy suding busi puchot dak survey petang telang aku penta la si daketok la pelo not located on survey in survey of Indian sheet Puseda ketok. And then down the Umkermi to Mintang River and down the Mintang River to Kuping River. Ahoya bangke tok metok prilo. Ahoya bangke anglong arlok nelinang tanpo. Hala umlet aroya bangke ketok dun umjam pulo hala kene kasi tunggip puke. Aber ana bangke lake kiling no di pusigi pulo lasi kiling aroy suding bang po umlet nang ketok umlet bangke lake thuli pen muplong adak nang tet putlo alun ta dulo lasi thuli po bang Karbianglong henlo muplong po bang Meghalaya lo la pen labang saroy ke haum jakini dam joilo jakini sen pen senagang boblo jakini puki irke cumang alam pen jakini puke lang ni hangin segang bob ilong wet na segang bob ilong pen kili ge pahorni lasi lang chiti pulo isi ke jakini aroy hinang lilo isi ke hidi suding damlo lasa hidi mulas naya bojara re matlong sa hidi an kena hidi langsa hidi pen dam si tengkong aroy tok damlo an tengkong aroy suding dam tupo la sabudare la dolong kedon la get kaselamare la hello tengkong aroy puke tengkong aroy pen umlera aroy cetok dun po an ke umlera aroy cetok dun det pen kut dam tupo an ke umlera mang suding ha Mauput padi mauput buke cuma ngalam pensi mauput pulo Jowai subdivision pen kasih subdivision atum lalong le ahoy arlong papan si mauput bu lake kasih alam lo la pen hadak pen dam tupo Karbilampi lasi moneliga pori elo Karbilampi ro suding dam tupon ke hajen kahulu pen athak wangpo ala moneliga pori elo la helo ahoy suding lo asa ahoy ke ketok kredu gadu beta mangkunang le la helo lasi la ahoy alam pini la an si than lo pen non ke than tuye bang ke neli bang itu mapan village nang transfer ala suhuta rong ili tumpan nang transfer bangke jelino nang thanpo shown from United Khasi and Jontia Hill district pudak tok daklo 30 villages of block number 1 pen norteng dolosi pen ili tumpan nang pilo an pen ke 15 villages of block number 2 bang tali tumpan nang pilo labang ta norteng dolosi pen lo 71 villages of block number 1 labang ke minreng dolosi pen senang pilo an ke 1 village of Murap labang ke lalung nonglum dolosi pen sili tumpan nang pilo 60 villages of block number 2 lake lalung nonglum dolosi pen senang pilo 56 villages of block number 2 labang ke menri dolosi pen senang pilo dak si tok dak loy litung Kanduli litung Madim Makalima 3 villages Kanduli Umpaweng and Mukoiram ili tumpan sila tanang pilo o block number 1 lake nongjingi dolosi pen sili tumpan nang pilo an ladak tok dak lo 2 villages of Umat Nonglum and 2 villages Maulintet and Umat Nonglum puket dak block 2 la non umat arong lo la dak umla perare lo la sarong phan lo lata ili tumapan nongjingi dolosi pen senang pilo ana lu tok tulo
2 villages chicken and lum lapang latai litumpan block number 1 pen la sa jintong dollarship pen senang pilo 29 villages of block number 2 la jintong dollarship pen senang pilo dak tok sudak lilo 3 villages Tapat, Sometan, and Langkoroy. La Langkoroy arong sore nele bang cidan mere kali la blatai litumpan nang pilo block number 1 la ke Sileng Bintang dollarship pen senang pilo. An la pen Putulo 24 villages of block number 1 la bangken nong plo dollarship pen senang pilo. 1 village of Murap la ke block number 2 pen senang pilo nili tumarong lo nili kidorong amatlo of nong plo dollarship pen la bangke. 8 village of block number 1 Raleng dollarship pen sila tenang pilo. 1 village of Mochut la ke block number 1 la ke Changpung dollarship pen senang pilo. Pi ke kasi de ban singothu ya gani ka kapor ba ya bha ya ka Karbi Anglong hakata kapor umdai ke khot ke Karbi Anglong ka wa khot Mikir Hill district hakata kapor la ai ma phi kani he United Khasi and Jontia Hill district Laipo sinong la IP block number 1 Northern Napo Northern dollarship Khatsan sinong la yangi block number 2 Northern Napo Northern dollarship India Poway Sinong la yangi hapo block 1 Minreng dollarship. Sinong la ayap sinong Murap block number 1 long naka hapo lalung nonglum dollarship. En reportedly ke sinong la yangi ha block 2 lalung nonglum dollarship. Sanpon ru sinong la yangi hapo block 2 Minri hapo na kalian Minri dollarship. Lai sinong hani latho chai hani lai sinong kamut Kanduli, Ompaweng, and Mukoiram. Ini la thok ka pareng katu kacinong ro la ayangi block number 1. Nong hapon nong jing idolchi pagata kapor. Archinong Maulintet and Umat Nonglum. Hatay hayan laper. Umat Nonglum. Katu hapo block 2. Ayangi nong jing idolchi. Te Archinong Chicken and Lum Lapang. Katuro block number 1. Sileng Bintang Katuro Jintong dollarship. Napo Jintong dollarship. 79 kamut India Pukandai Chinong la ayangi napo block to have block 2 Jintong dollarship nakaleng anaka hakatu kapor ka doloy long Jintong dollarship hani la thobyang 3 village kamut Laisinong Tapat Sometan and Langkoroy hap Chinong Langkoroy hakatu kapor la ayangi lapin bunta ke Chinong Mikir Hills hakatu kapor la ayangi block wal Sileng Bintang dollarship itu Arposau 24 villages of block number 1. Kamut Arposau sinong la biang yangi napo nong plut dollarship. 1 village of Murap katu ka sinong yongahi katu napo block 2 ay naka nong plut dollarship. 8 villages of block number 1 Raleng dollarship. Wangani la yangi hapo Raleng dollarship. Te 1 village of block number 1 Changpung dollarship. Kamut sinong la yangi napo Changpung dollarship. Kini la dep ay mapi baro kani pat portion from Sipsagor district kani ru la tho jai la tho pinchai te kini pat Nogong district kani ru la tho pinchai sani kat nogon chinong la ala ayangi te hakata ka por ile hap ayangi katu ka por non nang tum paneli nang than dia dim ke la helo yo nili tum hin pu me galo hin kedai ke la boi thalang so abang helo pot la boi thalang so pia sala so hut population survey lo anke achumang tum ong ede sala so hut atheman nona son thoto la tum ke votarai din si pidu ne la pu votar lisa de mat anke la tum minority mandat ano masili tum panang piyo ke lo la tum de suri thomanda plengple non nili nang por hi pipo boi thalang so pia di masa ko saria tum dulo mel mane pinsulo 3,296 mane surigi thomra paruhiniran throksat kebra throk female 3,225 mane pinsu arlo suabang bang surigi thomra bang paruhinira bang korapo garo tumdulo female bang dulo 1,553 la tumke mane suri sira paru ke thomra phokebra ke thom an la penke latum mel bangke dulo 1421 bangke female ala mo bangke female non bangke melo yo lan ke garo tum dulo an pen ke any cookie tribe patum dulo nuchan tum panula bangke latum nuchan tum prang na hut nange dudun ke pinsu bang paruni ra bang kreni arlu so bang parui sira bang troke presibe an mikir la keli tumlo eli tum pan ke ala suhut pinsu lok si 24,869 tamane suring ko ra phira paruner kebra troke ser kep duko pinsu lok si arlu so bang 23,432 amane
bang suring ko ra ke thomra bang pharu phira thom ke prahini du kok pin su se eni miu lusai tribe po tum ke nang durun lo la tum ke male 17 female 27 pin su bang kre thoksi ar lu su bang ko thoksi eni naga tribe naga hala su hut pin su bang hini nang durun hala so sensas hut la sila bang so sensas pen si khasila pen jontia tum bang kel nang rem dundet lo hakapor bang ila survey hakapor survey la sensas yong ka all india survey of india hakatagapor Apo boy thalang su PS kamut kanika block 2 block 1 barro west Karbiang long hakataka por kala survey di masa kosyari don laispa lai hajar arspa enru ponru kendai ponru long mel kamut cinrang teka kentai don lai hajar arspa arposan garo hakataka por don hapo mikir hills praspa katar nangta kentai by India uspa sanpupra mar don tang cinrang tang kendai ngut khasi and jontia ke khasi jontia don kacinrang 1000 sauspa arpoway nangta ka kentai don chispa 1000 laispa sanpodlai any cookie tribe ki Dani kit hadem don ar khatar arspa khatar cinrang nangta kakentai cispa enrupowe mikir kamut kijungi ni don tang kacinrang ar posau hajar praspa enrupo kendai cinrang nangta kakentai ar polai hajar sauspa laipo ar any niu lusai tribe katu don kentai khatnyau cinrang arponjau ini naga tribe dontang armut cinrang kata kapor kata ngila pincaya phi umdei kahima kanoksa te umdei long plumar namar kahima kanoksa kabu kabapakabha kata kapor umdei bangi kata kapor basarve ka survey of india kata kapor ka survey of india bapincaya kini kabaro ke karbi ke khasi ke karabaro ke Kibriu ke donlang bat ka support lang hagat ka por te umdei bangi minta pin plomar lane yakni kahima kanoksa kala don kaju namar mingiru don ba ayapi phiru don ba ayangi kai ardom kadu we phanta la sineli ladak nang klardak panang litum nang thamlo ang karbiajar pu yarpi tum doan tanang litum chitan non adoya hoya bangte ku penta do wet thak wet lapen ke khasi ke khara katno phi paralok parajur pi nang ciar no dagawi pagawi sa pentai no pentit no yakani kahima kanoksa don kam bangi awri ora inta nga labatay pi na mar kahima kanoksa don siu ka dispute area baro clear la de to chai hagani ka buk nga la pencai pi le sibun baro